Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gobernador ginaabi-abi ang pag-approve sa senado sa second reading sa Negros Island Region Bill. Sa mensahe ni Governor Eugenio Lacson sa media, iyagit siling nga ang approval sa second hearing sang hagna nagakasayuran nga mas nagalapit na ukon a step closer sa pagtukod sang NIR. Maayo naman ini nga balita sunod sa kay Association of Chief Executives, President Victoria's Mayor Javier Benitez. Nagalaom siya nga matigayon na inipasar sa Senado kag tigayon nga malagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para initigayon nga mangin isa kalayi. Ginaprubahan ang Senate Bill No. 2507 ukon ang Act Establishing the Negros Island Region sa second reading. Gisiling ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga para sa iya, mga kasimanwa sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor, temprano nga nag-abot ang Paskwa para sa ila. Kinahanglan papapasar ang hagna sa third and final reading antes magdangat sa presidente para mapirmahan. Sunod sa kay Senador J.V.R. Sito, ginapasiguro nila nga ang bill maging acceptable sa Executive Department para hindi ma-veto sa presidente. Sa Miyerkules, ginpatigayon ang plenary session para diri sa NIR, magaisa ang Negros Occidental kag Oriental pati na ang Siquijor. Ini nagatuyo sa pagpasanyog sang delivery sa basic government services sa mga pumuluyo. Previous motion, Mr. President, and recognize the author, the sponsor, Senator J.V. Arcito. Yes, thank you, Mr. President. Your Honor, we only have one amendment. On page 4, line 1, insert a new section to read as follows. Section 6, Appropriations. The amount necessary to carry out the provisions of this act shall be charged against the current year's appropriations of concerned agencies. Thereafter, the amount needed for the implementation of this act shall be included in the Annual General Appropriations Act. Second, number 2, lastly, renumber the succeeding sections accordingly. That's all, Mr. President. Thank you. No objections. There are no objections. Motions approved. Thank you very much, Mr. President. With no other individual amendments, I move to close the period of individual amendments. So move, Mr. President. There being no objection, the period of individual amendments is closed. Mr. President, with the consent of the body, I move that we approve on second reading Senate Bill number 2507. I so move, Mr. President. There being no objection, House Bill number 2507. 2507 is hereby approved on second reading. Congratulations. Thank you and congratulations.